Dwarbogori Sand and Stone Beholder Association atum ajakong kachelong. Pai kiching sia ruisi puthot BGR puthak high power committee ingni ponthuk po pusi CM kapangda. Dipu ward number 4 aning kanbang ta barla porlote langa thak pensi gangting kapathe angna. Kardom adaba birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha. Arjerding klui pen dai thora hawar malom Sand and Stone pinang on aron ri pen sandstone ki pon pachimit me pinajok bangso putha kilang chari dun jia phanpura nilitoma hin pen matha ponsi Dwarbogori Sand and Stone Beholder Association amhang pathek pondo. Amahang pathek ponde rapia bangki dai thor area salom Sand and Stone aron ri pen ki pona bangki jumpik an luputa Dwarbogori Sand and Stone Beholder Association amai phu Martin tok bi pen ninjipon. Lanchot kalisi non kila dak sen quarry pen amatsi par CFT pen sikain ko rehini si pon longdun aprang ke par CFT along si sikak rehini anvet ke longdun lasinili tum ke Sand and Stone Beholder tumapan ajakong ki pidu apen ladak police forest tumapan anta Dwarbogori Sand and Stone Beholders ahin pen chingki jethan ponsi thang dumper gari tumapan stami kapasik sak dunawi kapre kasong atum sitami pasik sak dunangni athema school college students kisu kiun ilapen kapre bihag iklem atum tadu lasi Saturday Sunday pani niar nisi towara bangke selampon pupusi mai phu Martin tok bipen ninjipon lasi hawara atum ta sandstone ador do uluputa Dwarbogori Sand and Stone Beholder atum aphan churupa jirpon luputa hawara atum pen ninjipon diring pen Thompson terang KTV News. Karbi ang long arat jasemet inglong aso arat kar inay lapen non malom long riar lo rat kache thansai angbong pen ki BGR along lialong aron repen ke do tumaphan kathar lialam henlo bangso BGR along lialong jongsi ki isi kacharia tum tharle haijima lapen bangso long kathar le dam jia phan abangke rat charia song dhoromalam pen danglok nangkya clear nangkya ki air puchi pupe pin pensi je song pon bomsi ke isi ke ja CM tuliram rong hanglapen tim karbiang long atumta saijok jepen RD pinangkoklo bangso puthak high power committee sengponsi vosikni phaipho ania bangke puthot taralang so kajirong hang PGS house along phurun hini aphong chingki chethan padoponlo ada porpai ke ba porpen bangso BGR along lialong ke tharli jia puthak ke ACCM tuliram rong hang kapin khada tengpen phongnia phong high power committee tum RC jetpen chingki chethan pon bangso hu CM rong hang kaning je pana tengki BGR along ke tharlia sai ke pachun pa mijia phan special cell tengpon lo bangso long abarim ARO bagi saterang aphan chikroi sarpen arpu pek pon lo pusi KACCM Dr. rong hang clardak pen phan pon tum aprang la political party ke doan social organization ke doan citizen organization ke doan laben karbiang long intellectual ke doan pen kachingwai high power committee seng nang itu lasi high power committee non pen thongni lo kangi lasi non ini high power committee ateng kan sedition ya lo je 15 days hangbong pen ke itum la si dak BGR special cell maso OSD alangli aprang yaru barim lo bagi santerang masih kilo ar bodai beto alangli report ateng pen bs puri pensi itumla BGR la sodim ka tharli je kan supreme court order ateng pen itum notice bi arpu kipia tengpen alangli tum nile tuma phan report nang pilote report long det pen nikre pho phit lote BGR along lialong ke tharlia saideng pon phit po lapen ke bangji jakhongi phai crazy ani kache song ji polam abangke nile tum thangnat kachini dun abi athe bangso high power committee senglo na puta alangli tum pen chingki che than sar pen kache kroya tengsi ke senglo puta CM rong hang pen ningje pontu aprang yaro barim alang tum report nang pipo lapen ke nikre pho phipen ke katharle je phan hukum pi ponje phan si tum pi ni pen check roi saklo la ke hola tum pine politik la tum mang chi yun de la tum ko pine the hola sohut alang tum ta lo na inut bhai ni non theklong lo social media la ju ni phai kris yar ni la tum pine PGR GBR lam che song i bola la bang alang tum chi ni de la jong ta hai sita hola sohut ke che kroi sar pen sikiri pon alam lage high power committee la sohut abarim aim lenon ta do
abari ma minister lo puliram tena ke haya proposal ting ben si che kroisar pen si alangli a proposal ting ben alangli itu budi sore nang pi ting ben si che kroi pon si high power committee seng nang la pen ki special cell seng nang ji karbin autonomous council long la hinta ri pon si la so ting ben si kam claim pon bom no la so teng pen langdam pulote pai pai cheklo angbong kheronia long ke do PGR BGR along le bangke ke tharle ji angring si dolo News report KTV News Non malom prekja mahabar along RB ke jang kachimit me pin asaman kang along abang lang ke thesi do thaga thayamat si avedet an pin lo Parbiang long abang ke inglong pomat lang ke thebang un epusi radatum lapen ke AC kachariatum abang ke mathapon bomsi bang pomlo bonta kai ke lang ke liber ahordo anta radatum ke do ke thak adim kaching khana jok nona bang ke inglong arlok ajo anta pidong apu ke papu plana sonsi lang kang lum setami inglong arlok anta inglum lap janglo Ahok di purong Sophia bangke inglong athak cebat klangajok maduta lang inglum jipo bangke matha matsi matha bang abedet tahai bonta di purong Sophia ward number 4 angkang rong chiklam along abangke aningkan bang setami barla porlote lang ke thepen hem kanglum ajok radatum abangke lang athak si gangting pathe ang nang kok pitilo Lason si non malom RB ke jang kapachimit medet ajok Hemrit langkang lum thipen school college an parta university ke charli osomar atum pendang lok hithi kulat kedam jia phan anta kisung kachitong na Dipurong Sophia mat rong chiklam ward number 4 arada tumki pini pena penle langkang lum akisung kachichak nang lapukali Dipu medical college and hospital nang kimlo upenki anikan bangta barla porlote bangso kisung ke chak nang verlo Ate kimisen drainage mate lang kilia hor kabidet pena potsi lang abangki chiteng plak PPC dukoklo. Lasi KACCM tuliram rong hang anparta MEC Joni Timung nang litum bangso kisung pen nang pajok tapusi dipu rong chiklam arada tumpen chunigi padopon. Lang thu bangke dake labangke silong si tokde dateng anikan bang lo plus people si lang the relo pulote plang tum long leng nam lo bunti dia college do lo pulo oh pu ani bang thek long le nang building side de lo engke la tum drain pike long le na mador so pen nam lo drain pike at inia drain ke ho la do lo drain binong do lo sita non mangge long leng ki thok het lo oisa do tum side me tum rong so tum ne mayok ta chuku du no e chu hai do no e masi bang drain nam ta thok la lo no ni tum lang ka dam thai be de Mana itu marong mangke ni tum marong mang ka nong lang lum chok lo dak bang ke do thai be thak thai be to ya jo somar he hat kom ta si bu pon hang yo hang lai athe me lang dam ma to war ma se lo ko lo de khap pu long le nam lo bang thok het lo dam lo te ni tum phang e ang ho ri kok ta thok adren binong bang ka halal lo ha medical ban dam pet lo lag to war lo hu pu medical long je ho song den da doi hok ren ta song den da thu thela lo bang ti plang lo sai jum hai na de la si non i si tu ni ri bang la la thi ding nom han ta batai wang da chuning ri lo je da ke lang long ga la si upune bibi wang ra nang lang thau ta nang lang ta do lo kita kem tik si non tu ni ri bang ke most powerful thi ding ma ta ang bong pe ar beng long non ma ka pang tang kring tu te akai doktor tularam sar khan chuning ri lo nang le jara bibi pen stame kani tum lang kang lo ma bang nang payogi phangsi nang lian wel lo ongsi nang liong si claim pulote thang ma tha nang ni tu mingi thedo la si nang ni nang claim pitha ini tum rad hoi pen chuning ri lo lian bang Bangso rong chiklam along Jasimet school kidun ausomar atuma bangke sendel king of nang chiplok etpo bangso lang kanglum adak nang parsi toware beng anpen lote king of chethon pon thupo lapen Jasimet ke so ahut setami lapuson pinang anakisung ke phonang lake non pen kalilo seta sorkar atunta claim pon un edet lokuta rat pen ningje pon thu Manila rong chiklam la ward number 4 rong chiklam la so lang nanggang luma bangke non het pen pelu pen aleng khimu chochara tumta wang lo ala bida sing ingeng ahem bai do ta alang ida wang thang ta asi so lang athe ki sung awang gela phulo an ga jutu na phule me ki jang adem lang lum thai lo le la pen bisi dak kisung nai ke school college ki duna awesome arto wang po penang si plok ko king omong si plok rui po
angke dak penan se aku cing thang pon ai angke dam thu po aku ke wang ta ason thak tha angke la kiso ki un e to man hadi sung pi la pu ke ambulance nang lu dun e lo by chance fire brigade ta bang on e lo asil ha ki sung bang non het pen pe lu ayo ding pik lu kom se kom akikom naita ningkan toksiner kep ke dopu ama sidak rong asor dum bang kupuloma anur phane cho hang ta akirap cho hang bibi cho hang ta siplang pelo busi rong asor dat chelang pe thul paksi yo la mesin ni thang amisin to wan si kitupang sipsi rong so lang manai ki si lo no si bom lo ke bidi sore nangi pi dunji naga cherap dunji tumbang ge thang kerap long ge ma rong sor tumbang non bang ge mane aning kache thani da aning hang he lo masi yo mesin chen nam lo lang si lo News Report KTV News Pinia Berta ke Laansi Kangton Pon Iglo Dumi Thak mi Kardom